Koji su lanci prikladniji za zadatke uklanjanja kamenca? Kratki odgovor je kružni lanac. Kružni lanac ima više zubaca na stijenci cijevi u bilo kojem trenutku, za razliku od običnog lanca, koji ima pojedinačne karike koje zasebno udaraju o stijenku cijevi. Dakle, nepotrebno je reći, kružni lanac će obaviti posao puno bolje i puno brže od običnog lanca. Ipak možete ukloniti kamenac iz cijevi i običnim lancem, samo će vam za to trebati više vremena. Također, imajte na umu da postoje različite vrste običnih lanaca i različite vrste kružnih lanaca. Neki od kružnih lanaca imaju tvrde metalne dijelove pričvršćene na rub koji su namijenjeni više za lijevano željezo i glinene cijevi, dok je ovaj, na primjer, više namijenjen za PVC jer nema dijelova na prednjoj strani. Isto se može reći i za lance. Neki od njih imaju krokodilske vrhove, a neki imaju X vrhove. Ovo su svrdla od volframovog karbida koja su spojena na reznu oštricu lanca, a koja se uglavnom koriste za cijevi od lijevanog željeza i gline. Hvala na pitanju.